Hello my people, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu muri kumwe nanjye Bahati Chris nk'uko bisanzwe. Uyu munsi wa none rero ibintu ni fire. Ngiye kukugezaho abantu 10 kuri ino si ya rurema udashobora kwizera ko babaho. Nibo abantu batangaje cyane kuruta abandi. Abantu bavutse imibiri yabo itandukanye cyane n'iy'abandi bitewe n'indwara zigaragara gake cyane kuri iyi si, cyangwa se bakavuka kimwe nk'abandi ariko bagakora ibintu wowe utabasha gukora. Reka ngusabe wowe utarakora subscribe ukande ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Kuri nimero ya 10 turasanga umugabo bita Abantu cyangwa umugabo w'igiti, tree man, bitewe nuko bimwe mu bice by'umubiri we byiganjwemo ibiti. Uyu musore w'imyaka 26 uturuka muri Bangladesh yahuye n'indwara bita epidermodysplasia versiformis. Iyi ndwara iboneka gake cyane kugeza amagingo aya imaze kugaragara ku bantu 4 gusa. Uyu musore rero Abantu nawe akaba yaraje kugaragaraho iyo ndwara. Gusa inkuru nziza nuko nyuma y'igihe kinini yitabwaho yaje kusora amafoto yerekana yuko yatangiye gukira. Umuntu wa 9 utangaje kurusha abandi kuri isi ya rurema na wundi ni umugabo bita Sultan Kosin. Niwe mugabo usumba abandi bose kuri isi ya rurema. Uyu mugabo Sultan Kosin w'imyaka 40 ukomoka mu gihugu cya Turkey. Uyu niwe mugabo watsindiye Guinness de Record y'umuntu usumba abandi bose ku isi. Uyu mugabo rero wakoze amateka cyangwa yihiza agahigo kurusha abandi bose, ufite metero 2 na santimetero 51 z'uburebure. Dore ko kugeza ubu nta wundi muntu wabona uresha utyo cyangwa se usumba uyu mugabo. Tujye ku muntu wa 8 utangaje cyane kuri iyi si, ariwe nta wundi ni umugore w'umunya-Moldova wavukiye muri Ukraine. Uyu mugore rero bita Valeria Lukianova usa n'aka gapupe benshi muzi bita Barbie doll. Aka gapupe bita Barbie kakozwe na kampani y'Abanyamerika ikora ibipupe yitwa Mattel Inc. Nuko rero aka gapupe inshuro ya mbere kagaragaye yari mu 1959, no kuvuga ko hashize imyaka 63. Uyu mugore Valeria Lukianova usa n'aka gapupe haburaga imyaka 26 ngo avuke. Uyu mugore ubu wibera mu Burusiya bigora abantu benshi kwemera ko atakoze surgery kugira ngo ase n'aka gapupe, gusa ukuri nuko ariko yavutse asa. Reka tujye ku muntu wa 7 utangaje kuri iyi si. Uyu nta wundi ni umugabo w'umwongereza bita Gary Tani. Uyu mugabo ufite uruhu rukweduka ku buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Galita ni suku yavutse, ahubwo bino byaje bitewe n'indwara y'uruhu yitwa Ehlers-Danlos itera ikibazo cy'uruhu cyangwa mu ntangiriro z'umubiri. Uyu mugabo uburwayi bwamugize umuntu udasanzwe kuri iyi si. Niwe muntu wenyine ufite uruhu rukweduka ku kigero cya santimetero 15 n'ibice 8. Dore ko nta wundi muntu kuri ino si ya rurema wakora ibintu nk'ibi. Jyoti Amje, uyu niwe waje ku mwanya wa 6. Uyu mugore Jyoti Amje, uyu niwe muntu mugufi kuruta abandi bose batuye isi. Uyu muhindekazi w'imyaka 28 ufite uburebure bwa santimetero 62 n'ibice 8. Uyu Jyoti yaje kwemerwa na Guinness de Record nk'umuntu mugufi ku isi kuri tariki 6 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2011, ubwo yuzuzaga imyaka 18 y'amavuko. Jyoti ni umukinnyi wa filime, ubwo yaje kugaragara muri filime y'uruhererekanye y'Abanyamerika iri mu bwoko bwa filime ziteye ubwoba cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza horror movies. Ibyo byose akaba yarabigezeho kubera indeshyo ye. Ku mwanya wa 5 turahasanga umugabo bita Jesus Fajardo. Uyu mugabo w'umunya-Mexique watunguye isi yose ku misatsi afite yuzuye mu maso hose. Jesus Fajardo wahawe izina rya Werewolf kubera imisatsi ye myinshi mu maso ye. Uyu mugabo byari biteye ubwoba cyane ko hari uwakwifuza kuba inshuti ye kubera ukuntu yari ateye ubwoba, dore ko yaje no kuva mu ishuri kubera guhora asekwa n'abandi bana. Uyu mugabo wakunze cyane kujya yiyahuza inzoga kubera bitewe n'isoni nuko yavutse. Ubu yaje gushaka ariyakira, ubu ntagiterwa n'isoni nuko yavutse. Reka tujye ku mwanya wa 4 ariho duhasanga umuntu utangaje cyane ku isi,
Paul Carson, umugabo ufite uruhu rw'ubururu. Uyu mugabo bamwe bajyaga bamuhimba akazina ka Papa Smurf. Yaje kurwara utuntu mu maso, agerageza kwikorera imiti ye mu rugo. Gusa imiti yakoresheje nta buziranenge yari ifite, dore ko uruhu rw'uyu mugabo rwatangiye guhinduka mu 1993. Gusa mu 2008 yagiye abagwa inshuro nyinshi cyane bagerageza ko bamuvura, gusa ntibyaje gukunda. Gusa yaje kwitaba Imana ku myaka ya 62 y'amavuko mu 2013 azize indwara y'umutima na kanseri ya prostate. Gusa bivugwa ko Paul Carson yakundaga itabi cyane. Samson Benz, umwana uri ku mwanya wa gatatu mu kiganiro cyacu. Uyu mwana Samson warwaye uburwayi bwa progeria. Ubu burwayi bwa progeria ni indwara iboneka gake cyane ariko inica cyane. Iyi ndwara itera umuntu gusaza byihuse cyane ku buryo ushobora kubona umwana w'imyaka 10 ukagira ngo afite imyaka 50. Uyu mwana Samson Benz wavutse 1994 akitaba Imana mu 2014. Uyu mwana ku myaka ye mike cyane yari amaze gusaza ku buryo bukomeye. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umusore bita Deepak Jangra. Uyu musore Deepak Jangra uturuka mu gihugu cy'Ubuhinde, abantu benshi bamwita Electric Boy kubera imbaraga zize zidasanzwe. Uyu musore w'igitangaza w'imyaka 17 utajya ufatwa n'amashanyarazi uko yabangana kose. Deepak Jangra nawe ari mu bantu bibazwaho n'isi yose uko yaremwe, gusa akarusho k'uyu musore nuko bamwe bamwita superhero. Ku mwanya wa mbere turahasanga Abantu. Aba babiri ni impanga ariko zitandukanye n'izindi zose tuzi kuri iyi si. Aba bakobwa bavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ni n'abakobwa bavutse mu mubiri umwe, usibye yuko imitwe yabo ari ibiri. Abaganga bavuga ko aba bakobwa nubwo bari mu mubiri umwe bafite imitima ibiri ndetse n'ibihaha bibiri. Aba bakobwa bo biberaho nk'abantu basanzwe, dore ko banegesha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri primary. Nuko rero nongeye kubashimira cyane mwe twabanye muri iki kiganiro. Kamwari muri kumwe nanjye Bahati Chris, musaba utakoze subscribe kukanda ahantu handitse subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Naho ubutaha ni bye bye.